Hai menazi ibeting chua ilung tapen men and mai ka pai kyo zing kai ket sum mai gumara sam news kade rein sa CHUNA Times biagne rangya ga radale India de gusam rambe ki dilang hulang be Supreme Court ne zimai ka pai kyo zing kai damai ge India de ge bambe reuti chimele na katanang be ga zing bahangge National Task Force du chu gai dele Supreme Court ने अपो समरिया रेक्यू का बेजा आरजी खार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर डू का कदुइलू जे तुचेत नि बेजेग ने रेउति चिमेरा में इंडिया देले नेगे पनीरा ताबे तुलिया जे प्रोटेस्ट लु बचंगे देले नेशनल टास्क फोर्स के कजोगर में रेउति चिमेरा में डॉक्टर्स इंडिया दे बम कचाम बगने कजोगा गुले गचोले चिमे दुइजी जे सर्जन वाइस एडमिरल आर सेरिन डॉक्टर डी नगेश्वर रेड्डी नाई डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति साई एक्स ऑफिस मेंबर सोकरी की उर्जे दे बताबंग ने तीन सोगलु जबा मबो कैबिनेट सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी नाई कदा बे हाई रैंकिंग ऑफिशियल कजोगा गुले गचोले Supreme Court ने सम हेपेटकाई जे नेशनल टास्क फोर्स ने तनिका चुमलुंगे improving safety protocol in healthcare institution तेगुम बताते दिजाई इंडिया दे गुरे की रमेगे रेउति चिमना रेकी के मता तो में कतनांग बे गजिंग जेता तो रमे बलम कथाय बे इंटरिम रिपोर्ट पेरा ले जाय नेशनल टास्क फोर्स ने क्यों ना लुंगे फाइनल रिपोर्ट पेरा दले जे सम हेपेटकाई दले समरंबे की ने रंगचिचा काइजे आरजी खार मेडिकल कॉलेज ना हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर दु का कदुइलु जे चेनी बे केस सीबीआई गो स्टेटस जोमाइक पाइक्यू जिंगा कना बामागे पेरा ले जे कचवेले जाय वेस्ट बंगाल सोक्री ने रेहुकी गे ची ने तुन सेगेट पे देगे का पाइक्यू जिंगा कना गे रिपोर्ट पेरा ले जाय बोडी में वंग रोलु जे फु हिमदी र में लोरो ते पेतारियम गे ते सीए गेट ना जे ते बेगे बंगाल सोक्री ने हबा के राफी मगले जरंग आइदले Reservation Bachao Sanghras Samiति ne ndupet kaise mai ka pai kyu zing ka ket sumai ge Bharat ban India de le ge national wide protest ki gule ki chuleng aize India de gusam ram ki hulang dilang be Supreme Court ne hanai ka ke SC ST reservation de ge samra re kyu be panoisi I mak pe tilu ka gule ki chuleng Supreme Court ने कपाई के जिकेट अगस्त 1 तिंग कुमचंग नाजंग कमदाय गे समय पेट काइजे इंडिया दे गुनाम दी स्टेट्स रमेने SC ST कैटेगरी कंगे बो पॉइंट का चिबे सब ग्रुप ते लेरा कनंग बे बो हंगे गिगे बे मिसोंग ngora te ledo leje समय पेट काइ देले Lucidu SC ST heze me bone panilung reuze sub group teloga bene panigu writing go anara hingdele ai bezegne reservation batso sangra samiti ne samrambe kidu panilung mapana panira tabetulia ze zet pelunge samrambe kina samapet kabe helena rahang rangai dele Marasam pomene saze SC ST heze me bone Rajasthan ge apo national wide ban protest kyura polia za support be zegne India dele nege protest pera sokrine ning reuze bam dele Rongmai Naga Council Manipur Tai Phai Longriang Rongmai Naga Student Organization Manipur Nai Rongmai Village Chief or Chairman Association Manipur ne danai ka pai kyu zikris kui mamai ge National Highway 37 Infal ge ne zirbam te pegrim fiki ge indefinite road blockade makatale ne ka namnai grit and ruira phema pe te kebe dupet kai dele Marasam pomene saze Rongmai Naga Council Manipur ne National Highway 37 ge indefinite road blockade dupet ka beze Manipur sokri da ge anui naga magulong ria churan champur na kang popi district ke bambe administrative convenience kusarit ki ge mata tu izai pdoi be hange kai ro ra hang ki dele Protester amene saze Manipur sokri daga apoduge ningting gura zikum duigyo zeka chum December 23 2023 ke memorandum ngama rabe kaksam pega dele kane Manipur sokri ne apoduge ningting gyo mapjegene fikira me makatale ne ka number te kyora chang dele je sale Karaiba kakatu Rongmai Naga Organization ramene jekyu zikrim ngeting kumchang na jang kamadai ge Manipur Chief Minister dage jeche naga magulong ria churan champur na kang pokpi district kanga bambe district convenience kusarit ki yamata tu irazai pdoi rahang jegene nonne district ka rogara kizen memorandum pe gai dele Mizoram government ne saze Myanmar Manipur na Bangladesh kene hetidi wangme mina chang hadai ku chumdu ngoga rahang center da gene rangkang kro te sen ngolu de leize Mizoram de going de katlemera me suket luke hange karo babam assembly ke pichi gai de leng Home Minister K Sabdanga ne saze rangkang kro ku chumze Mizo National Front ne sokri pung biting ge ngode leizai chuna sokri te be Zoram People Movement go administration kangane kro mingi ngolu de lei ku chuleng Aize opposition kyangna Mizo National Front member Ramtha Mawa Sabdanga ne assembly ge refugee hange relief ke belam chine je ne bege palam plana rang chi cha kai dele
Assam Police को पेपर Assam Director General of Police DGP GP Singh ने जिमाई का पाई के जिंग का दम्मा के साजे ULFA आई किंगना ने India Independence Day के पोगरा बमरो दुमपोक Assam दे पर बामिसोंगा बगे काने ले जैसा कहे बिदर के केस कना जे Assam Police ने National Investigation Agency दागे पेगा गुदले जैसा ले Marasam pomna ki ketse hazungo ze manne ze kampo bihi India Today North East ke GP Singh ne saze Assam Police ne sokridu kumto ra kadal mabo ULFA ai ne pai kyu zikriminge mage Assam de bam kaminge location ke dumpo ka ne le ze ka ke yom be ke case kre ka ga ne le chike case kana Guwahati na Lakhimpur gu ze National Investigation Agency NIA dage piga gu le ke chele Zai Assam Police ne apo duge pelam pelana kathai sigit pege siba sagar ge minahang badai du numkan sia zenim tolu de ke cheuling Zai danai ka pai kyu zikris ku ya mama ge Guwahati shopping mall ge dumpwa ka ke ne le ze ka ke wangbe zumo bana ngumi be changla lu le ze GP Singh ne sale India de gusokri pepe Union Home Minister Amit Shah nai Donor Minister Jyotiradittya Scindia ne North Eastern Council Plenary Meeting kapai kyu zimbre ke 31st August ke ne bumchu se hechit kyu ziket 1st September ka chang Argatala namdi ke tet kyu robege ka zo ga guleze Tripura Chief Minister Manik Saha ne danai kapai kyu zikris ku ya mama ge rangba ka dele North Eastern Council Plenary Meeting tingna mi pui kana go sam ka bi bet do ke sam ka phenwang ra beze anui North East long ye ge ta tu kyu zombe di chun to chu betariam ram menai India nai Bangladesh guram rai de ke pathau di be sam pui ra me sam bin sam mong le ka cheuling Aipo meeting ge ka zo gara me ze North East long ria go nam di te set gu governor Laksa Bera menai Chief Minister me ka zo ga gulei zai North Eastern Council go senior official nai donor ministry bia ka ne ka zo ga gulei ze sale Tripura de getting riso makche kunto hadaite seria tungri ke begne mina hang sna chai di lei mina hang naga dize pedo lak chelari lei zai mina chamnge hasrox na me siki ge bamla lei ke cheleng Marasam pomna ki ketse zungo zaman ne ze kampo bihi press conference ke Brijesh Pandey Secretary Revenue Department ne jimai ka pai kyu jing kai damai ke saje Tripura de getting riso makche kunta hadaite seria tingri ke begne ngiu kirame duiloniam dize pabam misonga duina ni de lei ze sale Pigai zang kingani melai na du to de lei azine lung ta pen me na mai go Marasam News CHUNA Times agane logai de lei